Obrenovcu je ovog vikenda otvoren savremeni luksuzno opremljen wellness centar Ring. Novootvoreni wellness centar pruža maksimalne uslove za odmor i rekreaciju. Putujući po svetu, vlasnik ovog kompleksa prikupljao je ideje, pa je wellness centar Ring opremljen po uzoru na najsavremenije svetske objekte ovog tipa. Fitness sprave i oprema svetskog standarda je nešto što do sada nije viđeno u našem gradu. Ljudi se jednostavno nisu bavili ovim stvarima iz razloga zato što nisu imali gde da odu. Upravo zbog toga smo napravili tako nešto, ne da bude jednostavno egal sa klubovima koji su u Beogradu, nego da bude baš iznad njih. Tako da jednostavno ovaj klub koji je po meni, po arhitektonskom izdanju, izboru mašina, izboru ponude uopšte u salonu lepote, jedan, ako ne, i najbolji u Srbiji. Ovaj wellness centar namenjen je svima koji žele da unaprede svoje zdravlje i lepotu. Ono što možemo ponuditi je naravno kompletan program vezano za teretanu, fitness, grupne programe, Dr. Feelgood program, Power Plate, odnosno Vibration Plate, koji je dosta aktualan u svetu i tu sve svetske zvezde na tome vežbaju. Obrenovčani će moći ne samo da treniraju na najsavremenijim spravama, već se u ovom wellness centru organizuje i program Dr. Feelgood. Reč je o programu koji je namenjen pre svega zdravim ljudima koji žele da sačuvaju i unaprede svoje zdravlje. Program Dr. Feelgood nije samo vežbanje, program Dr. Feelgood nije samo pravilan način ishrane. Dr. Feelgood je način života. Vi inače ovdje dođete kod nas i dobijate pravilan način ishrane sa ishranom, zatim uradimo preglede i vi krenete da vežbate. To je poluindividualni trening, vežba 5 žena u grupi. Cilj programa je znači da sačuvamo i unapredimo naše zdravlje. I to nije sve. U okviru wellness centra nalazi se i Ring Beauty centar, namenjen i damama i muškarcima, a tačnije svima koji vode računa o svom izgledu. U ovom delu wellnessa možete dobiti kompletne kozmetičke usluge, od tretmana lica, depilacija, pedikira, manikira. Također u frizerskom delu radi se sa savremenim preparatima Matrix kozmetike za profesionalnu negu kose. Također na raspolaganju su vam 2 solarijuma, ležeći i stojeći, jako prihvatljivih cena i možete se opustiti uz relax masaže kao i masaže vulkanskim kamenjem i toplom čokoladom. A cene su zaista pristupačne. Možete se opustiti uz relaks i sportsku masažu koja traje pola sata za samo 500 dinara. Priuštiti sebi sunčanje u najsavremenijem solarijumu za samo 20 dinara po minutu, dok jedan tretman u sauni košta samo 200 dinara. Konačno je Obrenovčanima dostupna i savremena tehnologija eliminacije masnih naslaga, takozvana kavitacija. Ovim tretmanom možete izgubiti od 2 do 6 cm nakon svakog tretmana. Efekti koje kavitacija postiže su smanjenje obima u struku, u bokovima, eventualno u rukama. Zateže se koža stomaka, odnosno regije koja se tretira i ima jako dobar efekt na eliminisanje strija, naročito onih koje nastaju kao posledica trudnoće. Ono što je jako bitno napomenuti jeste da kavitacija je bezbolna, neinvazivna, ne ostavlja nikakve tragove na tijelu i efekti su jako brzo vidljivi. Inače, ovaj aparat također pruža usluge radiotalasnog faceliftinga kojim sa dosta uspeha otklanjamo podočnjake, bore, sužavaju se proširene pore, kapilari, eliminišu se ožiljci, koža se zateže, biva belja, nežnija i generalno sa ovim aparatom postižemo kompletan anti-age efekt i na tijelo i na lice. Najsadržajnija ponuda na jednom mestu, wellness centar Ring, nalazi se u samom centru grada, u ulici Miloša Obrenovića 135.